ndabashuje mwebwe mugubwa kudukurikirana hano kuri Karimagezi Comedy. Aka kanya tugiye kurebera hano uyu musore ututse mu gihugu cya Amerika, aka kanya akaba yageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'umusore w'umunyabukorikori ukora ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino, arazwi ku mateka agenda akora atanu yareka twigarukire kuri uyu musore. Aka kanya tuvugana akaba ari iwacu ndetse akaba ari hano i Musanze, akaba agiye gutembera ari pariki ndetse akaba ari no kureba ibyiza bigize u Rwanda. Uyu musore yamaze gutangaza yuko ntabwo araza gukorera live cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye, ariko amashusho ari kugenda ayafatira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ari kwifotozanya n'ingagi n'ibindi byiza bitatse u Rwanda. Yavuze yuko u Rwanda ruri mu bihugu bitatu yakunze cyane, yuko azagenda abigarukamo gatanu kandi uyu musore yatangaje yuko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano kidajagaraye. Uyu musore afite ababodigadi bagiye batandukanye nka Rutambi, nawe ari mu basore bamurinze, ndetse n'umusore warindaga uwo bita Tega de Ben, n'abarindaga Bruce Melody yamuhaye abarinzi, ndetse n'agandi makuru twabagezaho mu kandi kanya. Tugiye kubahereza amakuru ameze neza gatanu kandi Rayon Sport mbibutse yuko igiye guhura n'ikipe ya APR, biraba bimeze gatanu. Ikintu nakubwira cyo bisaba kugira ngo ukore subscribe, maze ibiganiro nk'ibi yuko hano hagiye kunyuraho ibintu bimeze amateka mu kanya, yuko hano tugiye gucishaho live ya APR na Rayon Sport. Icyo usabwa ni ukora subscribe, share comment, ibintu bikagenda neza gatanu kandi nyaboneka ugenda ko subscribe. Uyu musore aka kanya mu kanya araba muri stade Amahoro muri Kigali, mu kanya araba yahageze, yuko mu kanya bavuze ko agiye no guhura n'urubyiruko i Kigali. Mwibutse turakora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Ukeneye kwa 0735 muri bikorwa byayo tukabikwamamariza bikagenda neza gatanu kandi mu kanya tugiye kubaha amakuru nako ejo umunsi bisa sita amakuru avuga ati Gashirofu. Turaza kubigarukaho turebe nibyo cyangwa se sibyo. Cyo nababwira cyo garabara ameze neza ku bafana bati Gashirofu. Mu kanya nevizo kare yuko match ijye guhuza nako n'ikipe ya APR na Rayon Sport iratangira mu kanya isa 12 live iraba ihari gatanu kandi. Icyo usabwa ni ukora subscribe, share comment, ibintu bikagenda neza. Ugenda ukoze subscribe kugira ngo ibintu neza gatanu kandi.